巴士安全大帝李氏春雞，大家可以叫我雞哥。我呼籲各位車長安全駕駛，大澳賽道限速50，梅窩貝澳限速30，違者過嚟柴灣，一人一封書面警告。我哋最近舉辦咗個李氏春雞50限速嘉年華，歡迎大家一齊挑戰大澳賽道，贏取書面警告。Haben sie auch Licht hier? 歡迎乘搭城巴789號線，經灣仔前往金鐘樂禮街，祝旅途愉快。Welcome aboard City Bus 2789 towards Admiralty, Rodney Street, via Wan Chai. Thank you and enjoy the journey. 歡迎乘坐城巴第789路，经湾仔前往金鐘樂禮街，祝您旅途愉快。你知道这是什么吗？ Ein bisschen Licht könnte nicht schaden. Können Sie vielleicht ein bisschen heller machen? Ich bin kurzsichtig. Haben sie auch Licht hier? Wollen Sie mal ein bisschen die Heizung anmachen? Das ist ja ganz schön kalt hier drin. Guten Tag. Hallo. 富景花園。你知道这是什么吗？ All you got. 下一站富景花園。 Sagen Sie mal, können Sie nicht ein bisschen die Heizung anmachen hier?
街湾村， Next stop, Susaiwan Estate. 下一站小西湾村。Hallo. 你知道这是什么吗？啊？你知道这是什么吗？ Hallo. Guten Abend. Ich finde der Scheiß Stil. 下一站曉翠街， Next stop, Hootley Street. 下一站小翠街。下一站富城閣， Next stop, Fuxing Court. 下一站富城閣。
是什么吗？下一站舊關仔警署香港會議展覽中心。Next stop, Wan Chai Police Station, Hong Kong Convention and Exhibition Centre. 下一站旧湾仔警署香港會議展覽中心。
学院。Boah, was ist das denn jetzt hier? 下一站金鐘樂禮街， Next stop, Admiralty, Rodney Street. 下一站金鐘洛里街。